Yeah. Dre, bitch. Nkhafuma kwa chief ni Mwabulambia NLMB kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane mane nte mukuticha mafana mukutiba kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane yeah. Akutimani maso watu semukuoneka mulimo muno inu saundi munasi ya kutulusa socha palaini napo simukuoneka socha mukumakhala kuti mukumapanga chani okay tili kuhasa se tikumapezeka kukampu ya Vyete kumene koko nte kuli makobo kutipula ndikunyuka maondo ndikufuna chaka chino ndibooleza kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane mane nte mukuticha mafana mukutipa kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane yeah. Ndikumapanga zijasi tikaziphunzila kalasi zijasi kuphatikisapo achina ABC DEFHIJ K undimvesese ase dealing division mission kukampu ya Vyete ndikwa season kwafunika ziwindi kosadelela profiti ngatifenda wa maswiti iwe ndikuzisakaka ng'ombe yabeleka ndikusisakaka kenako ndinyamule kasu ndipambuke kukampu ya Vyete pambukila pasenje manyowa apangike beuyo ndeikule yeah. Kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane mane nte mukuticha mafana mukutipa kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane mane nte mukuticha mafana mukutipa kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila sitola tola kukampu ya Vyete kuno chikomwe ndikusakila simane